Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Welcome back to language learning. As you know, this is Sepedi Lessons channel. So today we're going to be continuing with our number naming videos. So we're going to be starting from 181 up to 120. So without a waste of time, let's get right in with our today's video. So the first number we have 181. 181 is called lekgolo masome seswai tee. 181 lekgolo masome seswai tee. 182 lekgolo masome seswai pedi. 182 lekgolo masome seswai pedi. 183 lekgolo masome seswai tharo. 183 lekgolo masome seswai tharo. 184 lekgolo masome seswai nne. 184 lekgolo masome seswai nne. 185 lekgolo masome seswai hlano. 185 lekgolo masome seswai hlano. 186 lekgolo masome seswai tshela. 186 lekgolo masome seswai tshela. 187 lekgolo masome seswai šupa. 187 lekgolo masome seswai šupa. 188 lekgolo masome seswai seswai. 188 lekgolo masome seswai seswai. 189 lekgolo masome seswai senyane. 189 lekgolo masome seswai senyane. 190 is called lekgolo masome senyane. 190 lekgolo masome senyane. 191 lekgolo masome senyane tee. 191 lekgolo masome senyane tee. 192 lekgolo masome senyane pedi. 192 lekgolo masome senyane pedi. 193 lekgolo masome senyane tharo. 193 lekgolo masome senyane tharo. 194 lekgolo masome senyane nne. 194 lekgolo masome senyane nne. 195 lekgolo masome senyane hlano. 195 lekgolo masome senyane hlano. 196 lekgolo masome senyane tshela. 196 lekgolo masome senyane tshela. 197 lekgolo masome senyane šupa. 197 lekgolo masome senyane šupa. 198 lekgolo masome senyane seswai. 198 lekgolo masome senyane seswai. 199 lekgolo masome senyane senyane. 199 lekgolo masome senyane senyane. 120 is called lekgolo masome pedi. 120 lekgolo masome pedi. So that's it for our number naming videos. So that's it for our today's video. Don't forget to stay tuned for more Sepedi lessons. Don't forget to like, share and subscribe, and I will see you